Hello guys, good morning. Nandito ulit kami, maghahan kami ulit ng manok part 2. Tara. Ito lang pang bumaga. Alright guys, tara. Meron muna. Taka lang. Wan day, wan. Saan? Nagkala ka pa bulintik na eh. Yan ang aming bala, marble. Target yung kulay itim. A few moments later. Penala? Mapalap dito na. Mapalap dito to. Yan ang huli oh. Isang putok lang yan guys. Leslie. Headshot. Na headshot siya. Na headshots. Yan, may pangulam na. Alright guys, ito. Wah agad, isang tama lang, dolan lang to. Sure ball. Grabe. Galing mo. Tama agad, oh. Alright. Pisinan sa dulo na. Tingnan mo. Nag-silent mo niya kasi lang nagkapuyo ko nakabaltog na. Okay guys. Subscribe po.